Singomakhanya sibuka ukuqhubeka kwecala noma ukuqhubeka kwesentencing noma ukugwetshwa kwaloyo ongumengameli weqembu lombala wommenzo phecelezi i-EFF. Njoba nje igwetshwa inkunzi malanga le isigebengu lesi i-flip flopper kazwelonke njoba igwetshwa nje namhlanje sengibuka ke laba abazomsupporter laba bombala wommenzo bagcwele laphana bayanyanyisa lapha eduze kwecourt bayanyanyisa nje yonke indawo. So mangibabuka ke ngithola ukuthi ke ama South African kuphela abantu abagcwele laphana bafike ngamabhasi bafike ngama-taxi. Mangithi ngiyanothisa ngiyabukisisa hayibo lo muntu esesupportwa ama South African kuphela manje kanti apha amakwerekwere akhe lawa ahleze walwela ezethi yena akalifuni ivoti labantu base South Africa ngoba lizanophobic. Aphi lamakwerekwere akhe lawa wayengayi komeseka uMalema amaZimbabwe nama-Nigeria waye liba lokudla ama-drugs namhlanje ngesikhathi secala leli dayabo. Namhlanje uMalema uyagwetshwa ama-Nigerian alibe lokudayisa ama-drugs alibelo ukwenza sex la ekhona awayile komeseka phela umholi wabo angithi uyabalwela la eSouth Africa against ama-South African uMalema ulwela ama-Nigerians ama-kidnappers nama-human traffickers ulwela lama-drug syndicates and drug addicts nama-drugs cartels akhe lawa ako-Zimbabwe nako-Mozambique nako-Nigeria nako-Ghana ulwela lozo zinsha uMalema. Namhlanje azikho lapha ukuyomeseka njobe egwetshwa azikho libe lokugijimisa ama-drugs nje ama-South African kuphela agcwele lapha. I'm like it doesn't make sense, it really doesn't make sense. Ugwetshwe ke 5 years so ke siboneke kuzoba khona ama-protest all over. So ke sibone ukuthi akhona namaZimbabwe azomeseka amprotestele ukuthi akhishwe ejele. So ke sibone aphi awakaza ameseke ndawo seloku aliqala lelicala lama African akhe athi ufuna i-borderless country akuvulwa amabhoda awameseki emacaleni akhe abhekene nawo akakapheli lelicala lelabhekene nalo njobe egwetshwa nje namhlanje nikezwa isigwebo sika 5 years ebhadla ebila evalelwe ekinayitelwe phakathi eyinsimbini ezulugqinsi zasejele akazogcina lapho uyahamba uyalapha e-maximum prison lapha ya eBhongweni uyakhona uyobhadla khona laphana ahlale nabo okhetha mahlala abangani bakhe lapho uyabo. Manje into engiyinothisayo nje ukuthi awekho ama-Nigerian akhe awekho amaZimbabwean akhe kukhona ama-South African kuphela lawo against wona lawa athi uMalema azanophobic uma ngabe lwelizwe lawo kukhona wona kuphela. Ngiyazibuza ukuthi cha nawo nje lama South African abizwa nge-EFF cha ayimsunu ngempela amagolo ngempela lama South African ayibiza nge-EFF zinhlunu nje uyabo iyona impela immenso lezinja lezi uyabo amahluli nje emmenso lezinto ezibiza nge-EFF ngoba ungameseka kanjani umuntu oyisitha sakho
Umuntu othi udela wena uma ngabe ulwela izwe lakho, athi udela wena akubize ngezanophobic. Athi into efunekayo, athi wena usazoqashwa, wena uqashwa amazimba abuyena. Wena usazoqashwa, uqashwa ama-Nigerian. Kusho lo muntu wena othi uyamthanda. Uyasibona ukuthi wamahlulo ommenzo, umsuni ovuza igazi, golo likanyoko, EFF yamasemba. Kade zinja noma sisemkhukhwini kodwa singomakhanya ke sidondolozele ngayo imdodovu le ewoJulius Malema. We can't wait to accept and receive isigwebo sesigebengu isigilamkhuba i-undercover i-cartel le eWuJulius Malema. We so wish ukuthi athole isigwebo esimfaneleyo esingango 15 years imprisonment. Sifisa ukuthi uMalema aboshwe ahlale nje ejele, abhadle ejele for 15 years. Singomakhanya kuyosijabulisa kakhulu lo. Angagcini futhi ukuhlala ejele, aphinde aye kwimadlanga commission ayo accounta ngokuba i-drug cartel nokuba isigebengu nawo yonke nje lamasimba ayiwo. Kusafune ukuthi bamlandele phakathi ejele la ezobe egwetshwe khona for 15 years, alandelwe imadlanga commission ihambe iyothela usawoti esilondeni laphana iyomprosecutor for amacala akhe okuba umngane nezigebengu, aphinde naye futhi abe isigebengu. Waye umngane nomswati usomatekisi isigebengu lesi esasiyimedara esasibulala abantu. Umnikazi walento ekuthiwa yini lemboni lento le ephethe amatekisi, umnikazi wayo leyo nto Malema bekumngani wakhe. Umngane futhi aphinde abe i-co-owner ye-EFF nesigebengu esikhulu esaduma kakhulu nge-tobacco scandal. Uyayikhumbula inkampani kaGwayi le ewulanda eZimbabwe yungenise eSouth Africa illegally. uMazoti uyi-co-owner, uyi-colleague kaMalema, umngani kaMalema. uMalema nomfazi wakhe bebehlala emzini kaMazoti. So uMalema umngani nezigebengu ezisabekayo. Akagcini lapho, uMalema umngani nesigebengu sephoyisa ogama laso uShadrack Spear, lese kuyisona ebesebenzela ama-drugs cartel nama drug syndicates. Kodwa singaphakathi kwi-SAPS futhi ezikhundleni eziphezulu njengoba besikwi-second in command su-Deputy National Commissioner uShadrack Spear, umngane omkhulu, i-best friend kaMalema. uShadrack Spear lo owumngani kaPaulo O'Sullivan. u-O'Sullivan lo owumngani kaNkulunkulu wama-drugs cartel uZunade Motti. uMalema-ke umngane walezo zisha lezo. So sizojabula kakhulu ukuthi uMalema aboshwe, isikakhulukazi njengoba kuyiwa nje okhethweni lohulumeni beyindawo. Sifisa nje ukuthi agwetshwe umfana ayobhadla ejele lo msuni wensha owuMalema. Bese kuthi ikhothamthondo zakhe lezi eziqoka umbala wommenzo, i-EFF, ivele iphenduke nje imsunu iSouth Africa yonke, inuke nje inkununu yonke indawo la iqhamuka khona, ivele nje inukela inkununu. Bese siyahleka singomakhanya sithi ha 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 ha.